Anaraar, tinamnama. Nakailagaan, dagiti na dumaduma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Mapadayawan kami manen amang isagot kada kayo iti sabali paya pakasaritaan anapauluan. Managpardaya. Dito'y drama tayo. Anaraar, tinamnama. Si kamot gayam, Julie. Nakapasyar ka man dito balay. Kwa, sir, umayak ko makipagpakaasi. Anya ka ti parikot mo? Na ospital manon ti anak mi. Kat awan mo't apulos ti kwartami ita. Isong agpakpakaasi ako maapabuludan dak manon, sir. Saan ka lang mga ikan, saan ka pa yan nakabayad? Pag narigat mo na ospital, siya laki Manote masapol mo. Uray, 2,000 laang kuma, sir. Umanay nga rod, ti 2,000? Amangan no agsubli kayo tumanan nga agpanayon. Saan nga umanay, sir? Ngam, jak kayat anayunan ti bulod ko kada kayo. Ang mga nagparigat akto amang bayad. Basya nakmut ka na kayo, Julie. Isa pabuludan ka iti 2,000. Ngayon, mangtenak iti 1,000 kas tulong kon ka na kayo. Muray istrikto ni Don Marco, taam mo na timasyan. Uwan nga Rodromi. Saan ta ka no abayadan ng 1,000 tatulong ng kadata? Jayla ang 2,000 ti bayadan ta. Sige, tayo ka gumaag ti ag-overtime iti oray niya trabaho. Tapno mabayadan ta. Tsak kaya ta matadahal ta ni Don Marco. Adapay nabulod ta kini Pasing. Mababain akong kanpana. Makisarita kalat ta ni kinasayaan karag iti nakabuludan ta. Yuray da basit iti sumaron na asweldo. Isumot ti kunak. Uray ikandan iti interest. Kat makaawat damot kit di Nagrigat bakit? Alusan ta ti adda arigat. Saan mo't ngamin na nakabudget dagiti saksakit. Di pa lang ngamin siya tagsakit ngam ti anak ta. Jak mo't kayat ngagsakit kalakay. Nasaysaya at laangan asyak tagsakit. Saan lakit di ada kayo iti anak ta. Romy, agkakangina mo ti agas ti anak ta. Awan manang ti kwarta. Kapilitan, abumulod ta pala karagiti amam mo ta. Jak kayat na baybayan ti anak ta. Jak kayat nga dadakas sa mapasamak ken kuana. Uray siyak, Romy. Uray may babain akong nga umutang manan. Basta magatang ta amin nga agas ti anak ta. Tapno agimbag. Sige, bumulod ta manan may isot ka sa pulan. Imbaglakit din ata nasaya at ti panagpuspuso dagiti pakaut-utangan ta. Tamaawatan da, no awan pa'y tuumdas a pagbayad. Wal nga rod, saan na ta akarintaran? Ala, agkararag talat ta, Romy lakay. Wan bakit? Amok ka malagpasan tan tumot lang na ti arigat. Amok, anayra na lang dagito. Ay na sir, pautang kayo pautang kadagiyang agasawa kataon ti pagbayad da. Kan nagpuskulan ti utang da. Kasta ka ni? Wan sir, saan yun ama singir ida? Mawatan mi kan libakit ti kasasada. Kan amo damat ti makisarita. Tilakas no din na amo ti makisao. Sa maawatan mi da. Ay, awan da di jay sir. Saan da na makabayad? Tanay lumlumdan iti utang. Utang era nga men, da di ajuli. Ha? Umut-utang tupay kinibayaw ko.
Ngam imbagak kinibayaw ko, asayang laang ti kwartana, no ipautang na kadakwada. Ngamin, saan da makabayad? Kasano nga mo masaan da makabayad, Marina? Nakasaritak damir na kansilya, katadapay utang na kadakwada. Saan nyo apagchichismisan ti tao nga agrigrigat? Di tayo mo ti panawan. Isuda makidi ate nagchichismis. Dimdim nga gaalaang. Kat gapo kada diti na amo akasjay. Ay, awan ganas kon asumango kadakwada. Nagbasitan ti panagkitkita kadakwada. Mali ti kasta, Marina. Sana kaya't tinamarswa na itinapanakal. No, ano may tulong, tumulong tayo. No, awan may tulong, saan tayo alaisan na itinakakaasi? Isa maniti ko naman nagbasitan ti pagkitkitam kanakwada. Apay, ada utang na kin ka, adida na bayadan? Awan mo't kidi asar. Nagadukan mo tinakot-utangan da. Kalpasan na. Umut-utang daman ang kinibayaw ko. Pautangan na at adumat ti kwartada. Ay, imbagak kinibayaw. Adi na papautangan ida. Tadi da makabayad. Marina, saan na nasaya at ti kasta kababalin? Ano ti kwarta ni bayaw mo? Mabalin na tulungan na gijang agasawa ta kaasinamat. Saan damat nga aramatan ti utangan na pagpasikat wano pagpaskan? No di kat aramatan damat para ti agas ti anak da. Iso saan ko mangagsakit tinakam mo kanakwada? Sana nga po tis-chismisan ti sabali at tao kat makikurgura kamatan nga awan gapuna. Sana kayat ti Diyos ti kasta. Kunakman, no nasantuan ka, Marina. Imay ma ni Julie dito balaya, Ma'am Mercy. Wan, tao may mangibagbag agam nairana anay busti cash. Imbagak nga agsublinton malam, tenak mangirwar. Ay, nasyak na kayo. Saan ko pautangan? Tado ti utang na. Uray ado ti utang na, no bayadan na ti buluden na. Okay lang kanyak. Kasano na ngayong mabayadan? Kat nagpuskul ti utang na. Saan ka na makabaybayad kung nadagiti nakautangan na? Amo, Marina, narigat ti kastangar aramidem. Panagpardaya, panagpadakas. Isaksakit kayo lang, ma'am. Ngamin, mga no di na kayo tumabayadan. Problema na jayan. Narigat mo't, no pagchichismisan ti tao nga grigrigat. Tasan na kaya ti Diyos ti kasta. Nakakaasimot dagiti nga gasawa. Tulungan tayo dagiti agkasapulan. Sankat alaisen, wano padaksen, akas itar aramidem, Marina. Apay akas lamalmalday ka, Julie, bakit? Kat imimbag matan ti anak ta. Nasabat ko ngamin ni Marina, kat dinak matan pampansinan. Awam mo tinaramid ko amadikan ko na. Mas daawak lakay. Mano alawas na nakas na tinadlaw ko kenkwana. Kuskusilapan nak kan likliklikan nak mutun. Bayam latan. Padatan tumutla amamirmiraot ti mangikastakin ka. Saan nang ibilang amamirmiraot ti bagina? Tatultulungan ti kabsat na nga day abroad. Iso nga adulat ta ti kwartana. Awan kwartana no awan agapukan ni manang na. Isa bayam latan no di nakapagan ano. Ado ti naayat agagayam ta. Uwan matkit di ah. Saan mo na pampanunutan na di babae, tapno saan ka may stress? Ado, tigagayam ta, saan lang iso? Pasensya kayo ni titry popolotan nyo. Ta tiyakmatan na itad, napang kami ngamin sa Manila. Awan anyaman na dadya Edwin, saan mo na pampanunutan ta nakabulod kami matiti sa bali? Kun naimbag mo ta anak mi. Kasta kate. Wan. Napulod siya ko marajay. Ngamit ipatik ka rin ipang ko Manila.
tinamot kayat ngawatan. Kasta ka di? Well, tinakano kayat makipiyang tiga kasyay. Bay amon Edwin, nalpasan. Awan ti parikot iti dayta. Kapapait kara kayo kalome. Kaya't ko launay tumulong kata kayo. Ngam awan mo olas me at tumakas iti ospital. Iso ipatpati mi ti kwalta pulpulutan nyo kani Marina. Ngam tinamakayat. Iso saan me na ipapulot. Kinunak mo Edwin, bay amon dayjay. Kan agyaman iti kinaimbag mo kada kami. Tagayam tinaramid ni Marina. Hinarang nagayam ti pabulod ko man ni Edwin kadata. Pinadakis na tapay kit di Inupay na jay tao amang tad ko maititulong. Ikararagan talatang nagitikas tatat tao. Sana bale, dandan niya akong makapani di abroad. Bareng agin awatan ton Julie. Unla kay, patsyak asaan na taabaybay ang ti Diyos. Wen bakit? Ikagumantakit di asarang ton nagiti amin nakita ti panubok. Rigat man wano panang lais, ken panang tagibasit nagiti padata aparswa. Awan matkit di ti parikot lakay. Dayjay laeng amarina ti parikot. Palabasin na. Nga ichis-chismisdak dagiti nakautangan. Nga misumot gayam ti akin aramid. At dagura na dayjay. Awan mo tinaramid ko amadikan kuana. Nagiti panagot utang ta, ti kinagura na. Anya ko matibibiyang na iti dayjay. Tawaresinti mo kat awan mo't na itulong wano na ipabulod na. Wan nga rod. Kanti pakas daawak launay. Lislis yan nak akasla da makaakar asakit ko. Ala, bayam. Italagtan iti Diyos na itang hararamidan na. Nagsaya atan ti biyagyaw anak. Napagasatan ni Rumi ijay abroad. Wan nga rod tatang. Diniretso na ti 5 atawan. Iso nakabayad kamin kadagiti utang mi. Napasaya at pa yan ti pagtaingan yaw. Ada pa yung negosyo yaw. Un tatang. Iso nakasay-saya at ti Diyos. Uray kasano ti panangimamag ti tao kada kami. Saan na kami abinaybayan? Yung nadya Marina, natangiglat tamay. Uwan nga rod tatang. Ngam iti dayto apanagawid ni Romy, agpaskan kami ta awisen mi amin nagagayem, agraman da Marina ken lakay na. Ay, na-pride day jay, saan mo ang maaways? Amo na ngamin nagiti inararamid na ken ka. Kinan kanunungan mat nilakay na. Talaga kas tatang? Diyak kayat tagipunpun iti gura, tasan akayat ti Diyos dayta. Impakita ti Diyos ti dakkel a panagayat na kada kami tatang, ta pinaraburan na kami iti kastaunay. Isu nga ipakita mi mo't iti Diyos, nga awan ti gura mi ti padami a tao, nga uray isuda ket gumurgura kada kami. Nagsaya at kayo nga agasawa anak ka, para paragsaken nyo ti puso ti Diyos iti dayta akababalin niyaw. Masitan ti tao, anak. Nag-aawi doon, nagiti imay nakipaskain. Wan nga rod tatang. Saan mo't nga imay na Marina ken Johnny nga asawa na? Imbilin ko mo't nga umayda. Kasta ti tao a pride launay. Di na kayat ti maadaan iti utang anay baganakan. Di na kayat ti sumukaw. Di na kayat tagpakumbaba. Kasta ti ugali ni Marina. Inakaran na mutan ni Johnny nga asawa na. Alabaan yung tatang? Saan mi akayat a panunutan dayta? Sungsung-batan dan dayta iti Diyos. Saan ko tarigagayan ti panagpakumbaban ni Marina kanyak? Sa apay no agsasawa kat puro Diyos tinaknakamatan na. Ngam no iti kababalin kat nakarkaro pa ngam ti Pilataw. Kasla Lucifer no talaga diskribirak. Iso lang arudan ti nakabasaw. Iso pa'y titangig. Nagpuskol mo tayo ti rupa na. Papakitam pa yan ti panagpakumbabam kankwana. Nga oray isot si babasol. Iso pa'y tinatangsik. Ay natatang relax. Siyak ti rumbeng amakarik na kadagita. Masurunak nga main karagiti tattao anapanakal.
Nga awan mo ti panakil da. No mas asta ket kasla nakabakbak ng dadya Marina. Sa balila tao tin kastana ay pirangan da di ropa na. Sapay kas di lang arodan ti panagrup-ropa na. Karup-ropa na ti ugali na. Nakalala nga ugali. No panunutok ti rigat ta idilakay, kasla saan ta amalasat. Ngam nga po itayat ti Diyos, nalasat ta. Saan na ta binaybayan? Pudno na ita, iso ano agaramid tayo iti naimbag, kan saan tayo aliwayan tagserbi ti Diyos, saan na tayo abaybayan. Pudno na ita bakit? Iso nga itultuloy talat natin nasayaan nga araramid kan panagserbi. Un alakay. Kumusta nga tamatan ni Marina? Ay kat Diyos latta kanumat ti sarsaritaan na. Kan agserserbi kanumat iti Diyos. Ngam pulos adi na amutag pakumbaba. Saan na nga tanga ammo? Ano natangsit ti puso na nga agidaton iti Diyos? Kat saan nga awaton ti Diyos dayta? Tati kayat ti Diyos kat ti kinapakumbaba kababalin. Sa bagay, makamumutan na iti biyag na. Awan bibiyang tan kan kuana. Basta napudnuta kadagiti aramid kan tigtig na ita. Kang runaan na, iso ti panagserbita iti Diyos. Dayta ti kapatgan lakay. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Managpardaya. Dito'y drama tayo, anaraar tinamnama. Agyaman kami itinkay panantarabay.